Audio Jungle. When ninja was animal movie, Munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I told you, or so. Don't care. What do you want to know 10 times a Chama? Also, the crown who's so much on Ponaco Tito. And me everywhere, every place. Me say coming quandia, me meditation. Yes. Until me garia mostly bathroom pan and tell message. Most of the times since me rahu biana me meditation. Me te until and message ready at the mammy and person na yeche. Ti mesremo say obiam pay attention. Me ya na me fast e church oni nyina ententem se be ya na se ye sua ne ha ena ye ntima mbobɔ ni nyina so enwe ye mako 7 ye besa akɔ asɔre ni akɔkyere ɛwɔ next week so ye besa abeto aso amen amen eja bra mete asɛm no mete ensɛm enso ebetimi asɛe nipa enyema nso ebetimi asɛe nipa nti ya na me fast rather na mchocho ni nyina egubuku se da be ya me remfi ententem nti mesra record bi na fato na wafa bo bra yes me akra me nkasa mfa ho da na bible ne da ho no obi anhwa de bible no nse ani akire yetum na emu ye fita na nsa no so yetuntum bible we ya da ho no abushafo me ka no kra kyerem se enyen papa nko ane wom yes bible ensem bone so ye dey ewom bi se wan hwe ya obi be fasa bible ya so na deceive pa enso be kotu se wan hu sa secret we ya ebetimi awia wo yes 2 de nti a me ka se enyen papa nko ane wom ensem bone so wom ni se bible wona wo twero ende ya faithful what I say, they are faithful. Enti senke ye mimi emos once na ye twera this time so be twero bi ho asema or twero the good aspect of the person enko yes enti samoko ayi ase ne ye kinkan obi ho abakwasem obi tubuta mate se aka ne bone da debi ye kan ye ma papa o ye enko ye nka bone bi akronom na akwa bi ne na na ayi ase oje mic o se hwe me na pa in fact mujina mu di ni ho dance pa no me de in fact me ka no kre se mo be ka no kre na se nyame bi humi na na mo ba wo hu ni mo ba mo nka me na na tiri mu den pa na mo be gina nyina obi ase me na na ye e wa no mo yire ne je mic ni feeling sam because o ka no kre nti the entire bible ne nye papa nkwa na wo ni se ya ma hu bone a ewom yes ana ya ma hu bone ne so a ye nyae ne kwa wo de oye boni wo mu bi e twere ne ma hu de na wie ye de ekoto no kasa kira wo se sa pepepe na sa kwan na nipa ne fa so de to no sa wo so fa so the same thing be de ebeto because bible we rape ewom so nim sa yes enti se obi ko tu se rape o bible na tese me wo kwan se me rape wo debi there is a rape in the bible awudie e wo bible wom meboa yes enti na no kira se e wo se me sumi nkodi debi obi a odi awu no bible ne kire de eto no kronu wom mewa yes de obo kronu wom no bible ne kire na wi de eto no adwamammo wom yes enti bible ne kire se sa na so fa sa kwan so so de beto owie no sa dane ne se sa wo enema eye papa esu wom enti wona wo ye adepa no so de eto won so bible ne ye de etro enti bible ne etupe ene ma papa ene ne ma de bone ebia asoso de na wie ye ekoduru ye no ekere that is bible yes enti na ya na most of the times d4 no odin kwasa asem se de ya wonya scripture ekodu no dey support say ya nkere so secret we ya uma ba ko se sofo no ne dakora na fe ne na quotations ne ba mo se nkommo ni nyina so o man bible owia no de atato se so nim no koka awurade ebepira no obedome no ni nyina so be kotu because I say touch not my anointed man and yes. Do my prophets no harm. It don't harm me. If you harm me, you will curse. No, it is a lie. No. Amen. Amen.
enti ensama ya bebo so na ye nso ne ma nso a etimi sai nipa etimi sai nipa e wa asase so me boni nyina so na ebia enchechemu no ye ntimi nche ni nyina next week ma be kire so first one say bia o tike ma na obetimi no phone record ya na say o kire o say first one west ensem okay ensem 2 food aduane aduane enema esei nipa de kan ensem west 2 food 3 bad marriage our burning 4 bad friends and now for burning and the toss of 5 a hand time pride the toss money money last one idol abosom som 7 erade ne me dance ni me ten masum clear na me fire bia ye kwocho ni nyina agu ho wonderful enti ya ba betichi afa ho me wi a mesa de akoma asori dem ne me sori me nyina akwa kusua sa ne ma ensun wei a etimi sei ni power asase wei so no se ye nokra ye ncheke na ye nhwe okay de dikan o se west yenim say west are what spirits and some honhom okay ade bia ni wa Ebenezer etimi sei nipa chen west yensem aja say yenya time pa say ye kosa ansem we mu a ekura nsem na emu du papa nipa bebira o mabra bo asai nipa bebira o mabo asesa nipa bebira o mawie ye anyeye ene ebia bodam ebia ye twafo ensam ahodo a ato bebrebia wade agu nyina is west ensam a omuteye ebia diawu wonim so obi wo wa prison wo no just a word that ye catcher no yeah fast kan ekodi because I can't remember sorry bia na me ready abrante no one ne yere enete omunyaba nti omatena for so many years ana onyema na ase nti the third one and doctor na ka chen say sa nyinsen we dia mia nkasa me take good care of you say be ya nyinsen nsa nti no o hospital bia na doctor na nya time na onene ko ati se kifeti no onza mrofo de omu wa time na onene ko kakra na waso ne nsa ne ko ba sa obi ahu na obi akobbo ni kuna ma ne say ne yere no ewo mpana foforo nti se okọ adwuma bia one no na etwi su ko ba wonim say nyinsan doctor na timi hwe ya ma ni nya 3 months eduru 3 months wie no ka chen say afedi erade ado agina ana ode report no ma na ode share letim enti the very day oba no de ba bebo ni kuna ma ne na oba na letim kuta no o wura da mo na ode letim ni hye ni kunu ni nsem na wo chese wansum mpo no o man nsa so bo ni kikira na oba ne da fom na na fu no ko hye fom Jesus o sate se o bleedi o mo ne ko hospital ye nsum tim ko enti o mo ande case ni wie ye na be ma no ani ba na ho so se that day no oba na ma ne lete bi na ko hwem no hu se na ye natural se surprise surprise dey be surprise and o ka say I am pregnant for 3 months glory be to God na ni age a o dey rode so dey ba fie no mu nyina ni age you see just a word that o tie asam keka o tie no eno a destroy the family as I destroy no be ma na mu na say ye fast ni akọ Bible ni ma ye checking from the beginning the book of beginning Moses nguma edikan Bible ne say Awurade boss ni asase wie ye no odi ni partner Garden of Eden wo da mo me nhwa ade a eyi ni pa free ho okay 2 ade a esei ni pa ade besi ne ekosei ni pa just a word assemble akupe ene wura Garden of Eden and destroy Adam ne yere ato so abesi na nipa pre ebesi ne me say just worse ne nko ano anhwa minti minwie because odru Garden of Eden on za wanya de bia o aya asem wode koye worse spirit into odru no enkomodiem enkoma omudi ana ototo na no ebisa ne say so nti me be say me hu say aha muti nti mu ye sure say mu ye okay die no say ye okay
anti bibia ehia mo de aso bibia ehia ye Awurade ama ye bibia ana se mo ye sure de anti na eniema e wa nyina eye mo de ana se an ni nyina eye dia ebia so yetimi edibina devil so ye clever Bible di ni wadan se wo ye de yi wo de kan verse 1 kwa Genesis chapter 3:1 kwa first ayi no kwa na owo ye ni tie chen rem mu adom Awurade Nyankopon waso ye de enitie enti na Bible ni bu be se esumma nim nyansa chen hanma enya nyansa papa wo yes nyan ekwan boni ofa so wotimi di hwia nipa on se Satan ate se bomofo Satan ate se fisherman obi otodra obi ogu asew unim so mo di nyansa esa won to boase because uko gu asewa strategy ansa na de nyanwene uko bodra the same thing sa na Satan strategy de enti on work with strategies or the nitie ne nante enti onyenya ba bi gina no nsa eni bibi hye ho asem bi hye ho enti mi pushi wo biem ana say pushi ni biem say wo se osesai ana wo se yeni niema ni nyina bi nanso saa bia we de ma yenni bi aka ne secret apie munja se ne onza Nyankopon ade asam ne ma Adam eno no ye west okay first one west ne Awurade de man no say emfa won sanka enti saa asam ne da ni tirim a ode te Garden of Eden ana Satan so eba beyi saa asam na firi ni tirim no de ono na asam abetenem okay what I say enti oduru wona asem kan ne say o se yeni ni nyina na we de ma yeni mumi nti asem kan say oboa enya no kore musu mu betimi adi ti asem yo just a word mu betimi adi enti oja no wie na fe oba ni meditate yes o se betimi adi yedi a yeni bebie oboa yenwu won say wo papa so bewu bono so wonya dai unwu just a word o so unwu enti oboa you can eat it afi won say na aye wo eda utirim kun wo utirim contemplate we si mewu we si minwu we si mewu we si minwu enti na oba na confused se Nyankopon se ye bewu obi so aba se yenwu 2 words yen na memfa just me ana o try say okay ma men try we na me hwe de we faithful yes wonim sasa ye ba bia anka Adam ni Eve baka se Nyankopon ye torofo komba ji Satan di aten no because what na ka se ye bewu no ye tedi yeso ya nya da yawu enti other occultic people kra no omu condemn sa this passage I say sa word na see one on say okaso mu bewu bo mu tie nso ma anya den Bible has a spiritual meaning enti they only Awurade mu ntiase no obeje di sa ampasa sa asem na see ye no so na ya ko mu fana kana ntiase ni yo a big challenge into omu taka ba na nya physical death say wo bewu tim awu enwasana na woka mummy en check say sa word na oba no Satan di ko tu oba ne fono monhwe saye de baaye mon check asem asiye if free oba ne so no ya fast ko ni ko ka tell say eja me wa obi so oba say asem na o papa kan ye no enye no kure obi so oba ka kire say ye di a yenwu entimi de mani ka di ene say me di gina me wu ye ntu so je sa word no so transfer ma ni kunu the same thing enti Awurade hu ya no say ha ade amaye no no bushafo moncha so just a word and walk you out from Garden of Eden boom si abonten afi na Satan ko gina ba bi esere because won say wa wi ni wo ma wi yes asamba ko pe ai wura ni patiri mu se me yi Bible de ne to ncha na me de ba physical wo de yen crazy enko biem oko Exodus chapter 23 eja kan sa quotation so man Exodus 23 verse number 1 Exodus chapter 23 verse number 1 ebacho wo say inti atesem hunu mentie die atesem hunu atesem a eye hunu ode ti asem yo entie atesem hunu ensem hunu entie atesem a eye hunu to aso ene obonefo inni nsawoso so obedi nkontompa danse ene obonefo inni nsawoso so obedi nkontompa danse ko
inni nipa dodo achi nkoya bone na me ni nipa dodo achi na me nkoya de bone full stop entie atesem hunu uye youth na atie mi a uye walefo na utie there was a time me hwe movie bi Ghana for movie ni we de na ekasa pa omu friend efiewura ai se efiewura asadai omu starting from na ye Mark Brown eka ho na eja ko ka ho na akwa kese bi na omu starting from pa efiewura efie na omu tim no oba na woware no ni kunu akonhoma obono no that time no so no ne de ne 5 series and another lady ni kunu bona akonhoma 20 series kumasi yonko yes na de ono ni kunu bona akonhoma 5 series na ka acha de man 20 series nse ono ye man 50 series just a word o ono na timi akata ni kunu nakedness so 5 series ni nyina achi ya bro no dem nyina onka na 5 series ni na timi de at 24 say 20 series na de man no enye meanwhile so no watch 5 series just a word yes o say entie atesem hunu efisa enkomobone esade ya obra papa enkomobone say obra papa nipa bia no ofiti ya no say you rich nipa bia no ofiti prekope no say ayasem kakraka just time am dadam on my explanation na bie mu ko fa wo de check young pastors aba bebre Ghana break up abum mun check obi wo wa otewa na sofu panyi bi frɛ no enyo ono a ana sofu ne ka tell ne say de ewu ni mu esopa yes awu betimi aye great enti se wan hwe ya ene nipa bia so hwe obi ase a osu ntimi mie no kwasem enti awurade de odi ase wo mu no brother ubetimi akọ de wese de nipa esi age watum te wo ho wo te wo nipa ni nyina be di wachi awurade be yususu eja muntie ni yo eno na ma abrantie no na nkeni ni tim sa just a word afi wo kofi na ebu ni tim na ebu ni tim o dwendwen ho wo se enkomobone esa obrapa na ntie atesema eye hunu busani pon se papa di nti dia mene na wonya me boni bia di nti na apesa me nteme ho busan sa asem no ka uye nyansa fa nka busan no sa asem ne busan se twrosem mu wanya na erade amfana nse obi ase ansa no wo pagya no okay from adebo asase be si en penso hwan ana oba erade amfana nse obi ase ansa no wo pagya no ebi nsi da yes apanfo from esuafo no mse Yesu ase including Yesu na mukra baye obese embrase yes mewa obese Mary ne Joseph ase amumu tete no ansa no wo benyini Peter mukose Yesu ase ansa no mu be ya kese Timothy be say Paul ase mewa yes obia o chekia Erade de ni she obia ase Samuel be great prophet Erade ma ne kose Elias ansa no wo benyina pie aye ne kese Elisha ekose Elias ansa no wo be pagya na mana be kese ebia ni wo ebinsi da obia ni wo Erade de obia Moses ode ne kose Jethro ase no ye na asimpo am wotete no Joshua kose Moses ase am wotete no ansa no be pagya na mana be ni pakese enti buza ne se papa de enti na ama me sai futuo no enti atesem hunu young guy unzo obia ka akere wo se stage na waduru no e wo so ofa wo ba wo ye young guy e wo so ofa be ma anye sa sese awade ho ye den enti unya ba ko no protecting kakra obema bibia toto bibia di kakra no so ni mu kosi so obeye ho ade se utia asofo ni bibiri ba umbese oba bia ni wa wo to prekopa ene mema wo hu ho da ofitin ya oso okoye ho ade bi nsi da enti ma ho kwan wo de enkoye mema semfa ba ko pe sister wo sey kwan so na wasi bonsam na kasa kire sa no eniema esay ni pa first one your west yes because west as ende baby anam bia na ekoso ebo ewutirim yes ebo utirim no enti ama young guy be tie sa futuo na amene wate ne ja hwe problem wakotom obre hwe obi wa leader bi wo kra ono wo so na senti ene Erade akofo wa won hwe ase enokre unim sa yes ena akofo wa ma won hwe ase say you say wa wo because they be papa waka adiye bi chemo semos abofra we minya ne ho adiye na masin suom na ono so aka ache no say
se me metime sim de obetimi asim bi to sim no na ensuo na ayira fa no so tey enti onu na no si ya na different persons so buy no obeka say ohun say na sofu ekuta ahwede no no ne pon eye bebiri wa e na akra ne kuta epo ba akopɛ oh by things say one papa ne ye pɛ enti nkrofo ma ehye ne nkran ya say wo ya de unim trosam wo ya de ye say ton enye onu amu mu hye ne kutu pasa e na odigi boom ko sisters and brothers, be very careful about words. The words you hear. And some would take anopa wi anumre. Because a condemn nipa a say nipa totally. And some no. Words are spirit and some ye to me e kura to me. Yes. John guy back who say the challenger of firm or name is also and one day pe and I'm to one obi dim komo say and walk masturbation once and they told me trim. Oso no mu dim komo keke say ya wo. Just as a normal komo and all kind of told trim. That's na wi. That's one of the on wallet that the answer when you 2 seasons not on the seminar. It was so afi debut read ya na asase na be sini trim. Ure de bia na be sini trim, ure bia na be sini trim. Awo no tito mu no was just say was over for more than 15 years. Jesus Christ. Just a word. Afi de o gina ho na ne sisi. I just said they all paralyzing. Yeah. Just a word keken wateye. Obi o call boarding school and wonder dom one en komodidie mu asama obi ka kire ne tone tirim sa asam na adiri nya besi na asai no wo de amon check bible no enso be kan nyina wo nyina so otro sem hwa am no ne nua taama I just a word o just a word okoya na ne nua ne da ho na da ana na damfo ne call ne nche ko ka kire ne say you na da e ka kire ne say na wo hene ba oyine bati sa adenti na so otenase na wo dwenwen na uma wani nje na wo se hwe me wo problem na wo se die problem wo se me pese me nua we ho akono awura me pese me ne da wo se we na wo bre ma me ma wo brains ma me ma wo gamsin me ma number 9 tatis wo di benya na simple no yes fa me no se da yes se de o yale petu e yale na ka che ne se ono nko na pese ono aduane mrew oba na ka che se aduane ne unni wo pese obi afiri nchen ko na no nua no nko adidi udi no wonsem onya de be wa no wato ahye ne so no ano no wanya na wi just a word monchaki sa samba ko pewe no say ye de ba David fie ni fie be ye condemn wo si fie ho ama edi wo abra abrantan where a tone tiri ya ka kire na sam keke me my victim was asam no pen emerafo bi fra me polutu me ba me step mother so you wicked anko okumi maame so won so for enso na nsam no enya no kure enti ye de maame no wasam se yitiri mu saa ye nyina ese ye di so for so na niam ankoye ko si se ye realize ye ai ko yes correction the same thing David fear one papa bi ne fan Absalom no Ahithophel two for power Bible no describe say wo two for te say de nyame kasa yes ofra Absalom two ne fo ka tell ne say ade abapa ani wadi ni wani wani ni ye because unia aye unia ba bone wan ka hwe ni wa mia na no dia si ntomadan na no ma me mo nra ote e be ye ni ya ne disgrace no Bible say David dwane free fie na papa panimu utu akra ye afutu boni wi e David ko tena so hu say papa we afutu die bi e be sai me bai na no bom pese rade me sraw ma papa afutu utu me bai nyina nya nkwasiasem na David isu no obom pae ma Ahithophel ejire tonya nkwasasem but time was starting pae but not David as Absalom simpa and then ma me mo down the whole Israel public and disgracing the papa time realize you now you late just a word when you come to faith ya bagidie so a enipa bebiri a ene o mabra bo asai e four stitches bi o mutie no already also yes no correct I'm very serious. First teaching on radio. So the Bible say, don't waste your time to what? Listen. And how huntie. And then na ko be betena kumase. Radio be so air condemn say there's no God. Look at this. Na media san on say ebi mo adwen yo. Ono ade obey obegidi na hia no. The obegidi na on carelessness no. Yes.
Sa asem na ko opportunity listeners die na de be bere wo. Ah. You don't care but ono ni din obeji na hia no matimi sustain na jiska no ye advert I said there's no god na crofo omo kan kwasasem ebeto obi tirim Ndie ebeto obi tirim what I say na ya mo obi kwan no better radio so no o kire ba bia sika duro ya ya no ne kwan radio phone ebeto abrantie bi tirim entimu so se awie ye na de na de beba o man nim e de o say ye beba sani pa de na beto no na bra bom young guy no akwaje just a word one word a tone tirim o tin radio so enti first teachings ahodo aba a true words a wo muka e no bia from one say obia soma say wa sonte ti bi mu say eni kwan say o sempaboa ai enti nsuo to ana na boro from look at this a gidie word a what here just a word a tone tirim wafa hello hi wafa enti say bi bia ntimi ndane na adwene yes afa na adwene nyina enti say ano wasi wa be sempaboa akwa asore dem okobu nsam jem look at this tasemi wafa enti where are we heading towards where's our spirit so we should be very careful about where we hear and sama yete enti me say wo de asem ba me say Rachel aka asem bia cheme na dey no me kwatwera to wona me say akwa na ni ate eye mani je pa mama twa to me bra so semu ohun me no be ka asem bia cheme sofo asem na makote no uye nipa me ka kire wa emwa na minim se enye no kura so nti mi nwesti mi time nti sofo yemfa ne say fuji case wan ka asem na nkire me no won se no say state asem yes because me nipa e bi so a na asan o kan na me te ya nka anya dai ka mo me ke de say ye bebra me nti wan westi no wanka nipa bebre asai because of where so mutie me busamo why na ekoye obala ya enye nsem no de koyi ayen nsem where so kan yen nti unim say nipa na wa stop no uye young girl uye young boy enye obi asole dem na me gina wo chichi eye radio so nti me kan obi ati general na me dey educate you unim say nipa no o from no o approach no umpena don't waste your time na ensam no be kan entie because o ma kwan nya to tirima where's our what spirit wo kon ebekoso a meditate ebe meditate o ka say o de mbeto adwumam o say o be handa ya mame me so me ni me mame mo ne da hwe me nna nya ne kura na me nuai o de ne to abeto ma no no adwon so na me dam ya ho chiri ye dan kura we huro ba ya ho chiri ni pe bi ba egum enti wo ye yonge wo twa die bim do wo yase ane awade ko o han mo wia o be ye ho ade ko o do beto adwumam twon so no nuam nyina ho kire mo hwe on se no dakam ka no damu no yeso nkobu petro no famesi wo ana da ba ye online se woni ma sie nyansa o kobu petro o ye gate boy o horo ana di dimiri ka betwa ho ye online mo de ma de adwen halinti ni anu mi ayi sofo waka wase enta akra ya wawuni osola no pa wo fa chance tira no dada no driver die kakra wom o wa no afa about no ko chata ye ni die wom o wi ano ye ha mama ni we de ba righteous mo wo me yes commentators die eso clear kakra wom what I say enti obi ade o mi de to da akra no efio enkwase asem nko a ade fie waboso sa word we ya kan ya younger ato tirim once onyim wie ya onfa ka me for kan na nyane dia oye bonsu oni nipa kroko oso beba animre na odi twa ne ho ya round odi yes an wa ma na dia be ya online so onwa wie ya dia ato ne se wa 5 unikun wa 4 unikun wa ba bi se won so life ay miserable say sister just when to him say umpa entie asam no kra enkotie papa baako o starting am dwuma ni je pa but one day was what no tell word say our lame enu nya bone ejufu was a voice ni free soro and a bad direct angel and a catch us our lame enu nya bone nti na say no obi okura swole pa kese o juda mu data sa ye Zion ye first afode on a babo man no e genuine oprichi kama papa ne tins our voice no akọ wale foforo aka ne yere ho ene na asole nagu sole nagu say o say nyame say
awale mienu ye awale na asole na gu condemn okra ba kokra ndem mu one ne yira wade soso ne yire panyin one na wo nkra kama omko university ne ade soso war asifie ho condemn. Look at this. Masa, we should be very careful about West and some of ye tie. Ha, so who see Juma magazine for boys and muntie ye. So be two for say, o master Timo de we sisi for akraba ko one ne masa air condition. Osoma so on ba ku mienu ma ne koye Juma no nim so betimi. Enti wa hwe Juma na onu hwe no na afi wa hwe ne masa sika onya. Na won ka me mehwe madwuma amakopon me ho na amafa wo behwe adwuma na menya 1 million ka pese me no ncha ne fa Dabi. wa bodam na una bi so man ana una wo kire madwuma na obi etu fo se wo masa ntim ode nte no nti wote ne ho no afi ne masa no wo hwa na obi di adwuma ba me ko masa ba ku bi wo na wa ye madwuma no fucking sa no afi wo hwa no masa kure me penahye wo free ayi no dwane ko se ayi different side on the massa and no customers na economy massa no atwa ho mu no akwaje no atwa ho no akwaje because o motu ni fo se wo ya ade so free one massa adwuma ni be ku to wonko and na make us obi ti wo su because of to boni obi tu no fa so and then ho akire no thank you reverse we ase bie man kon fa sa asem no adinya and wo enti waso kwa no ko obi sa mo ko tell me massa kro okoya na na kro ya ha kwaku wan kan bo se wo tin ho wo so wo ko ni kuro ma ba eno ko se ba bi no so aye no ho master asi ni sandboard so timi air condition se wo ntimi o wi no se twan ko ensan se oduma sa se kono ho afo no atwa nkoye eno waja asa betana se. Look at this. Sa banachi abusafo be very careful and sama wote anya say because Satan nya odinya nyina onam de ba so ensam so e ka nko anu abetena ho na o preachiw na o preachiw na o preachiw there's no God there's no God nyame nguba. Look at this. Na to tirim na odinam jimi sama ke kan kwa abusafo me kenya me so no kra kire mo me kenya me so no kra cham say ensam esai nipa West a obete no eno na se wanye very careful e de wo wie ye beba e be sell e be condemn one time pe into say asema ya asem hunu ati se mu na nya dai entie emfa waso ntie no ba enyom to so yajom enya odayan ko senkafo enya nyum bia de tie o because enyom so ye wo de West enyom na me lady ba ko so wo ye fast na o tie selende onyom na wa breki ewura ne saa no akodidi enti se ye ka woni ma ye tu ofosin ena wutie no wase eyese ne sai obekwa kotie nkwasiafo de entom nkwasiafo dum to bi de ayin satawale ne saa de ade no kwasiafo dum to bi ne de ayin bi no na ayi atena radio so obi ne matena radio TV so aka ne the whole Ghana aba TV so anya ne fere say ye ne yesi wiase nyum nyina ye nya atwemfo ene apa ye nkobo ye wiase ne ye ntenam wei sofo ke kan kwata se bu odi ni birthday o mu bu wiase Bible na e kan eja kan na obi anka say ye de ano na e kan Osaka 4:7 verse 5 Osaka 4:7:5 onyansafo nim katie eyese se obi tie kwasiafo dum to eyese ne se obi tie de nkwasiafo dum to eye ne kan enye ye ne kwasi na se won kwasi anyum no kura pa wa ne guwe wase we anyum kwasi anyum we kwasi ami boss pa wa we kwasi anyum adani ayen tubi wasore dem ye wose pa yenka ayi business yanto ayi ubesuo adani ayen tubi ho sani nyina ayen nyom dia adantini ayen tubi ho masa mamuntu nu futo nguni pani o emebusa prophet of the 26 ana 20 ka wase obi okwase akra yen enya kwasafo ne tumfo nyasafo wase tunyansanifo no bekoso hunyansa yes no do tu okwase o se okwase ni munyam no sa nipa obu baby o ja kama me 26 as a 20 verse 1 Proverbs chapter 20 verse 26 1 Kaibra from 26 verse 1 wase kwasiafo ni ha ne enkokonsafo ko se wu bremu sukyerema ene twa bremu su ko verse 2 say the apatu preaching
na asumfrakati etuo no saa na enuabo hunu remmam saa na enuabo hunu se bi e dina ka se na o dina na se medom wo ase na unim de ode no me bai o se enuabo hunu emam enti mo asofo ni hunu amo keka nkwasasema no mo kire mo se wan hwe ya ube sai medom o se enuabo hunu emam to aso Ponkwa ba fata ponkwa. Ponkwa ba e fata ponkwa. Nareka fata afunumu. E na nareka fata afunumu. Na ba so fata kwasie. Na aba fata ho echi kwasia. E fata kwasie chi. Twaso. Emu akwase na Jimmy Samson. Emu akase on na Jimmy Samson. Na wanya so no. Na wanya so no entiti obi keka nkwase asem kire wa. Entie. Onza wo ko mo so maame eye baifu enti se wo fie o ama wo abetofie wo. Say confusion ka see abedam fie o ha say wo maame e dome wo wo so na mana wo so dome no ento ase emwan kwase akeka no mo na mo keka no because wan hwe ya ha me say minim kofu bo keje cha wo munware ebi nyi wo mabodwe se ase ya say uyi abodwe sa eno so be ko bonsam gem ento wo munware o munyi wo mabodwe o munyi wo mutirimi wo de next week aja to aso mame wasi mu akwase na Jimmy Samson emu akwase wo na Jimmy Samson na wanya so no na wan kwaya se wo no bu akwase na Jimmy Samson afenso to da na Jimmy Samson no wo keka no manansa no so wunim nyansa no wanya na nsu buwa no wanya na nsu nyansafo do di Samson mo kwase ano twetwe no wala na lade do di Samson nipa a wo ye kwase ano otitoro no ani na ntini no no musuo no san no musuo to aso sade apache na sensene ho no sade apache se mo ni apache krepo yes apache na sensen ho san no kwase anu ma sa bebu sam we ya Bible sade apache na sensen ho sa mamu ntie nkwase akeka mamu ntie nkwase afo nyom to aso mami sade apache na sensene ho no sade kwase anu ma sam bebu sam tie no no ko sade abohene bua eti abukuo so no sade o se okwase anu monyam tie no no enipa wo se obi a wagimi wo ye kwase ara wo se hye na anu monyam awurade wo se wa wuni pa kron saa wo susu ban wo de okura de wo ye kwase ache wonu amu enti so obi jimi na ye yi na ten na wo so wo fu ano so no wo se wo jimi chen wonu na wo jimi no enti onipa o ye kwase ye hye na anu monyam ana mfa ho mo kwase wo se kwase na noma na okwase ano frefre sotro yes Proverbs 18:6 what say o se kwase na frefre sotro Proverbs 18:6 18 verse okwase ano mantokwa okwase ano mantokwa ba okwase na no emantokwa na frefre ene na fono ka be ha kam ye mu kire o to bi a wajimi no wase da bia na no no entokwa na frefre ne de sotro agya ne kwase to enti saa nipa no se mfa na damfo emane mmɛn enti na asɛm emfa bi ɛda kan kakra bi na me fa nsi 26 one o se sade abohene eboa etie wo abutukro mu no sade o se kwase ne monyam tie no no sade enkasa poma tie ewo osabuni nsam no sade enkasa poma etie wo sabuni etie wo nipa waboro ne nsam no saa bebe na enkwasiafo anu ma bebu sam tie no no ye ntwa so muni wase kase poma ye kase ne kuro obi a wasa aboro obonsa ti asem hi o ni mi no nyina anye obi a waboro eno wasa kura enkase poma saa ne nipa wo ye kwasia no obu be a etie ne bebu okura anye enfa kwan ono ne bebu be se adwuma na wo ye no awale na wo wale no ye ye afu okura ye saa ye de garden eno ne kwasafo bebu onu no enti oyire no saa fam empra wo nechi eno ye kwasafo bebu wabo tai akosi sen oyo hene ko kan dan no tu saafo a bible so ye de kwasia ndie no kre amen amen enti mesra mo nyenye very careful about what we hear kwasempa and some yetnyesa ebe seye ebe condemn ye obi wo wa on the first time awodi obi tu ne fo awodi o macho no mkwa amrobiri dey na no nkwa che no o munyina akọ samu onu onse obi tu fo se watana se a wo che unia we ya wale we ya wale rich kura wale ni woni hye enso wale hwe na asi ni ye udi ni ya spell a we de RICH ana mesum de AMOS ayepe ndabi u date of birth yes
Maybe the 11th October. How do you say? Actually. Enti munchaki 11th October and 30th August na epe. What the kwaku me so me de kwame eyepe. Chanani me yakoko cha no onu yetuntum eyepe. The life is very short because we say ni obi owe ni boni aduane. Wu ni ani. Ani e de to atade na wo. De de to mpaboa na wo. De de to awache na wo. Yes. Wow, so hear me. And on corner. And was men need your word the bonny again. And how will you know? So we were in the bonny and us would Baby, I have a kind of full problem. A coach Barbara men in a farm of a yas. Anywhere they are saying, or corners are a cook from the young man, no, a young potam. And so, where's when trashy? Now, politician backs is so no for whom, because we ain't near Befi. Untiache so be dia tam no so le abafie ba bia be duru bia no ja wonum edidi wrofre so fo papa omuso no ye adwuma wo sunwan ena ne krom ni toton benkan e hia ho de firi achemfo ase ko sunwan ekoma no na papa na gye no wabubu odi yeso bubu di wie ya no sesa ne pipesi nyina ena ko che datum na so e journalist ase bibia oko she ne certificate ni pipesi nyina na oko ne kura ase so okodo enene papa ni brefri ni wiase minimum rantie bi omukodi ma me bi aduane omukowi omukoda no so nda na ba ko se wo pie fri ni yama pie na num oso ni mu a wo twe ni se ya na wo ne tikugu ni yam tikugu ni mu ena ni tini kan ni nsem ene ba ko wadane prostitute saka wafo ade ni gina camera nim no ofiche ne ho kire wo mo ba ko so o se urepu ma onam emma se muntimi mfirim se ebe ni pasa agrodie enti enye ba bia ne jaye num edidi mo amuye ministers young ministers and to for a Christopher ena mi tumufo na we ye nyansa sam kana meka che moma mani na ho obi okro kwa monten kwato ade no ntimi moso mpae na monten nua no nim de sesase ntimi moso mpae mpo ma boni sesase bibri o de next week ya beto aso e say aka say 6 ya ba beto aso next week because of your time factor nti and so be force self to ya obi je wo ho kwa you'll be saved the rest of your life. So to me, escape worse, escape food, escape bad marriage, bad friends, a hand time sika, and never son suma, you will save. Mongo take a man man some way, and you baby. Amen. Amen. And the round young fancy, Yami Abdoma, next week, my barber trasso. Asole.